Hi ma'am, I surgery loire fazana kyan tare ngasina day 2 ayuk ki pung nipan tare may ngarang dagi kaim bok chadari just liquid diet ka pizay dodona music breakfast pora me scrambled eggs ne toast ne anai oatmeal piram basidi hawk to bana si janing dare anai black coffee piram me sangom piram me anai hoigi sangom janu si kulake si sangom jama piram me macha jama thangning dare kasu tharoi and orange juice piram me adoga my fruits moi jis de hai ju pizza ya hai jawana sida fruits since laire breakfast size amandana ado moi sida kanabok su leghande dapi su kanam da nungdang lek pa yade covid matung dagi leghandre do moi gi nursing na loin tawbire ada season aigi pain ade puk ai ke no to surgery ki pain killer ne wasi da moi manung da sida namma kanda aigi IV sida masagi moi gi morph da sidi pain ki dakse sida ma aigi IV sang gi doini ada do maina moina ai ngon control to holle ai aina pamba da kayam na ba khot ba da matung ina sigi every 10 minutes da morphine ne moina pi sai ngonda every 10 minutes da sida hoje ai saaro hoje kitang lengu bai na re da na nang ga bas da sida thajangani adu maina ta holle moi se ai loina ma isana adu ga nursing na la phajana tawbiba mi gam ta lekhan te lek pa yaro ena adu phare angang ani ju su banena ado ngosi recover je phajana tawba male kitang isa mit na khara pange ado kanambo laitaba se nungaite mama ba hoi isinau kapningi ai sumaina haksang kano tawtrakanda moi laitaba se lagin tapi su angangai gi school gi kaba gi mai moi field trip lai ado na sakhiba gi lakpa ma su horen angang halaga laken haire ngarang odi sonia ga chenina ga lae horen ai se che puina moi la ma la ne al mathang ai adum update tawrakke nasina Wasington Hospital gi ne aina lai se do ai gi kano se su yam nung yam phajaye